Ka balang Presbyterian Molong kelapan krek syait menta ban pediang ya kajian seng Presbyteri kaban sedang nadu ka kat hanreu tarik hadu ka kat pra tarik menta urang pang arjara posau. Ka balang Presbyterian Molong harengkat kajian trelang berkadar barsnong kelapan krek syait ban senai ki surok wala umpa diok sanction ki lenti ye kejat ka jaka long jian seng pajba ka sengi ublei ka umbam umdi ka boarding elektrik nalor ki wei ki jinon kam nakabanta ki pajarungai ki bansawan syakte kajian seng. Ha kane ka jing pen krek jong ka balang ban pediang ka Presbyteri uba penyai sing sim uba de usi yang ba menta ka KHDC bat MLA barim ka moreng kadang menta ka sengi palai ka pra tarik rempang arja rapusau ulalit bani kendu ikine alam balang berjuri bru iki jing tray ki badang ya cekmat menta. Ha kane ka sengi lai dan langru executive engineer jong ka tanat PWD Roots junior engineer ki pastor temen masan urang ba shnong secretary shnong ki rang ba balong kemi jong ka balang bat kung juru ki kontraktor. Lapan long kajian lang kabalang ko ada Palau yang school banyo sngau. Ia kajian LNT berkajian krek jong kabalang ban penlong yang ketiga kajian seng Presbyteri. Kabalang Presbyterian Molong kabaha pa Maupat distrik kadon santu utami ki yang Kristen. Ha kabaga sapriang yang kajian seng Presbyteri jong kamaulai Presbyteri. Kaba arpoar kaban sedang nadu ka kat hanreu tarik hadu ka kat pra tarik rempang arjara pusau. Balang ka maulai Presbyteri. Itip baka maulai Presbyteri kalong kabahe singila panong. Habangin pediang kat dia kaniga maulai Presbyteri rai kibabun kicing don kam ni don kam kum kabalang bat ya kaba kicing don kam kicing kalong hagbaide bat ka bat ka surok bat kalaj bat kiwai kicing don kam ya kabangin penbit penbiang ya kata kicing seng maulai Presbyteri kicing sempat ba hoi ngai kulai ya rang ba sinong bat di eksekutif membar jo sinong Ibala judo dekat pengi nak kapor nadu bangi sedang nadu kini benai program ke bangi sedang bangi lej abai dai ki upes ki bofer bat bangi dai bat kinong ikmat ki judo dekat pengi ki judo Christian bor bat ki judo Christian lang ini kinong elam cung balang bat angkat balang hibar oi hoi nilai persyang ban watlat abai dai bat kesurok tinggal lej ban ya kendu ru ya badan borom cungi akulai ya ba ban penyo ikan surok kebaidai ban penlong ikacing seng pagba hak tei po maran sinong bat kumcu ka saudong jong ka sinong ke ba upai lang jong ka persudi ni hab ani ya nanti bat mirong yami terai ka syem supino kam syem la urlong bat kam syem la ja te hak apor ka balang kot nakwa ban thu yapi hak apor ka balang kot hakini banai baladem te ngilalek ikendu pun kinong elam balang bat aduk ki pastor bat dekat di rambak balang san nilai kendu ya ibodo pak peniai da kacing lah kloy kacing bat da kacing simkhia kacing da kacing terus tom kacing hakapor balang kot i kala urlong sisa bat ini kacing angnut kacing bat kacing don kam kacing habai dai bat ka frustri i habai dai bat surok bat bat kiwai ki bangi don kam kilai terai bat kala long sisa Ini ai kublai sibun epi CM cokke si baya ke bapila tresitom sisa ini skem ru ba ulai nang kerpu epi ba ulai nang gerak epi kawai ke bang atlet ban ong ba pastor ong nga suha ai kublai lam ya ba ya mar ba baro angut tim sinala bani ro kap ni ini mentak si mar nilai tre rengkan bakrem ya laj era menor te hadu kata bak ngilaan orlong ringba kacing yarap hai coki nakaling coki MLA tengah ngai kublai kapang ro yai badu punya bawal ada MD suri MLA te kata bidang dan he kata kumka kamen siem bangnya trelang bat ngiki nong song sinai te jangan try kelemahan nakaling cung ira iklam ai kasnong ha kum ju ke balang ya haduk ini ki Presbyteri mentai dala wan klang hidup sini kaya haduk kan ka Palau yang school na mentah ki kan ka Presbyteri mentah kalayat mentah lapura di snep dengan dia senguru abai ramba snong nasong tu ikren kasur ke ikren ni kadi kasur jongpi kasnong baro na sini don ru niki balang ru bafon yang
la bandi ke membasan la bandi ke pastor nomor ba ngasu usmo bagi de ki ba yakit ya kam jong ka balang tangan ruah pangayu ko pun naki nang ni ngasmo ngai kuslai lang baki nomor ba ni nagaliang ka office kamtam habangi badi pet ya kani ka than sini ngismu ngidon kajing yakit li lang rengkat bat ka balang bat ka sunong bat ki baro Kandre yala deru nga sa hakajing kuslay baro hakipor ke pamanswa. Namar bali. Hoj era bangan pa sina ya ka ban pa sobe yo GE ban US do. Padum iro bangin sina ya ke estimate. Kandre bali nga kuslay. Nga kuslay ka long bay kata ka pon ka kundon ka pa. Lada jia bomyo sanction ke estimate. Dan le komno namar bali. Bangan hak ya ki kontraktor andre ladem yo sanction pada ke estimate hadian ladang ayo transfer na kane ke cakaru ngatiang yo ki wan wat yang saying ban seo yo kata ka julot ka bakilot andre long happening kata ka jing kuslai ka banga kuslai kumta ngasmo tenat pati banga tu Kombo on nagaling itumen basan yang mak balang meni nagaling kisnong baro. Kilayo wat kilenti na baro kino kilat. Ndai maki kombo pio semua mentang hadian bekila phone ye sar. Desa relation ke kita kam. Toh jaduk mentahi long da kabasyahi baik ngatarai pimde ban ya sukla. Ya ke estimate tumpa yo sanction haduk mentahu. Don kalau don syaka government. Hendai balik pada banginot ban pak tri ya kini ki kontraktor. Hakawi ke janmiat. Kot minister pilih yang ah. Ondi lah kot yang ah. Yang ba don kam ban ni kendu akam rajonga. Hakawi di bat kakam. Kabadi kakam jong kanika. Sinot ha molong. Presbytery molong. On la don no kata kecukot kita. On yang apa yang tak kamera. Saya don lang bagi satunya. Hang ta ilap ha I minister dengar. Ba kia kan ya semua tu bati. Kinu kibrio kiba mai in pa kamot intip ha mai bagi kita kibrio di kepala menteri ban penbet biang ya kakam ban kibadon ru kajing syania ban ladem patio sanction ru di gubernur ban menteri ya kakam kenang ba ban bit ban biang kata kakam presbytery hamolong hadian ba I minister piludi lai yang kata ke assurance ngasung tu ba mai irang don kajing syania haduk kata ya isi yang jonga jongpi na kata kadau ngaru ngasung tu ba nadu I kata ka janmiat ba ministeri la kren yang ada kata kasur kajing khuslai jong ngaru kastimno ma beli bangatip ba pi na kaliang papalang la bendi kiseng ramba la bendi kiseng rokmi dan ka snong kumju ngadon ke jingit ke baskam bahadian ba pilai I balaya tre kini ke kontraktor hiru ngatrai kila sting kaju hi ta jing kuslai komba ngaru ngasting hatto ke janmiat ka ngala semua pi Dengan asuban ay kublay kerbang ya ka balang nadu I pastor pengurut I pastor walang ki belong ki pastor in charge yang ni gadong kathan itu ni ki bahap ka presbytery maupan ringkat maulai maulai presbytery ringkat ka jingi don lang kiwi pat kita memesan na mau kasiang na mau pat kiwi ngaken mau dang hau benai November nada maklah tayo baar ne balai ngam ken mau syu katarik ke babiang kilawan ban ya kendu yangi hang te po yensa te
andang layo bani kendu yaki kawai ka jing penslo ka jongki ka baki sokhya hadu kata-kata kalong habide bani ka jing penkre ya ka presbytery maulai hang ni pok maulong andala ya keren bat jong pastor bat kita masan kila penpau ya pun tadi ki kam le sir ki bangila bani trailang baka surok se ki bobon le se ki don ki kendong ki kenshrot kini ki dong ki ba idon kam ban yo surok black topping dan ni ban dan ru ki surok ki bala dan lupa dan kam ya ka repairing ki penpau ru jing don kam se kum ka dan maka dekat jing seng pai ba se ki bobon ki long yeng ki don kam bahai ka jing pun krep krum kham tam ka bam ka sha ba ki wi kila penparu jing don kam se ka light banam thut na kalyang ka MECL te ngilayo ikran ya slam bah ban ya penbait ya kata te ngaru ngasu kurslai ha hadin balawan na kalyang ka balang ban ya kendu ban pensoi kan jing don kam namar ba kapor kam de shu ka ba jengai lani ka ba dang biang kapor bangin ya trai te la de hau November kumbaong iba litep engineer la khuslai bha oi ka estimate la ban pendap hatun yo sanction na mini ka scheme te hnrei da ka jingai ka bas scam problem ya lam lenti hi yangi ya ka ka bangi thu nam ta bha khamtam ya ka kam po balang hasnong ka ban mentoi lang ka imlang salang ki pai ba ni da ka jing so scam ni ya penbait ya kawai ka meeting ringkat bat i deputy chief minister bari in charge ya ka PWD has secretariat te nakaliang ki pastor nakaliang ki tuan basan ringkat da ka jing penbait jungi layo bani kendu ya deputy chief minister has secretariat ban penpau ya kanika jing don kam let's say abide bani jing seng te nakaliang jung deputy chief minister lakhot lang ru ya but ngilayo bani penbait ya kanika kam hoi kadai ka ba khuslai pen jenjar ni namar ba kadai ka por ka bala la dehi ka por long jeseng ta badai ba ar khat pratarik ten rei ko manglaong ba kadai ka kam jong blai ka kam jong balang ngim shim la kentai bat ni pedang ya ka ba ngin pendap ikani ka kam dan nakal yang jungiru ngilakit khia bat menta barok ki kam habide bat kikot kisla let's say la benong ba la dep artat saben penbiang te henrei ni suthu pat banong banda up ya ka kot ban yo hadu ka work order ban yo sanction that sing in yo surok in yo development chu anin tan ni sing kala like no kapor namakan simpor be ar lai benai te da ka jing ba khli jong deputy chief minister bat ni la ya penbet iki contractor ki bodan mensim ban ya tre ni ka kam bat kiru ila ya menjur ban ya raplem ya ka balang ban ka shnong ni kila ewan mi sha office PWD ban terwai la dia bakilong bakloi ban ya rap ya kanika balang ni wat ada ka wa odam pat yo hendri ki kot kisla kila ya but kermen scam they say mentau benai la ban pendap dot ya baro habide ki kot kisla te kanika sanction jong kanika estimate jong kanika surok repairing ba kidon kiba dan kam chnat mai ka bakot syakalai klur san punyo lak tam lani duna kendat kata di ka estimate habide kanika jinglot jinsap na kamta kanika jing pen kre ka surok te habide ba kata te asro bade ben penpau bat nakal yang jongiru ngi lakit kya janman kapor ya kaban yo ban butin hadu kaban pendap kumbangila ya kran bat ki kunhun jong kabalang bakasnong nadu kasngi bas sedang mengin kendu yang bangin kit kya sin bangila sedang ngin kit kya hadu banda pendap te kentu ya ki contractors ru ba kin ya sya bat ni nakamentakan ni ka jing pet kre pen krum te bat ki bentaru khamtam ko kalait ngeladep dan kontak siki department bahag kini kesngi ka khatra tarik kini kesngi blai ka de ka jin seng pai ba di seng he te kanam dei ban thut habi de kini ki betah te nga ke duru jing lam jing rapa shnong ba andru ban ail ka jing trailang bat ki department ki ban yarap na kamta kan ka jing put kre ini ka jin seng bat kumju bakan long ru ka jing mentoi ya ke imlang salang ya shnong he bro away